Urimi kaunti-ini ya Kirinyaga ni uthiite na mbere na kugacirithio o ni kumana na makinya maria matacukitio ni thirikari ya kaunti ino kugerera tabarira ya Wezesha Kirinyaga kuria ikundi cia arimi ikoretwo ikihurwo njeki hari urimi wa indo itiganite ta nyanya, thamaki, ng'ombe na mburi cia iria, makorobia, nguruwe na urimi wa njuki. Niguo ng'ombe citu ciambirie kuongerera iria kuma 2.5 liters to 5 or to 7.5. We started 3 years ago. Avocado value chains kwena rere maragetha. Aria twabere seedlings at the beginning. Arimi makiria ma 1,000 ni amwe ya aria meandikithĩtie na Thothaiti ici 20 kuria gwa kahinda gaka mena muthitho wa muigana wa ciringi milioni 2.9. Ni ndeto ikenereirwo ni arimi makiuga ati rungu rwa mubango wa Wezesha Kirinyaga ni magunikite na njira nene na riu mari na Thothaiti iria ikumahotithia kwendia magetha mao. Na arimi othe acio magwetwo wa kabere ni tukenete muno makiria mamino wa miaka igana na ndarabanda mikondo bia by the way miaka igana na ranjiraga anjitaga ndadi ni kwenda kwigona mwatu ukamenyagirira ngamwira mami ngamenyagirira tundu kamake na ni undu ni marakena ni wira ura murute na wira ucio wothe urarutwo ni undu wa murimi niguo ukorwo baria urari uthie bandu bangi begeiga na utue bandu banene muno batukinyete. Ngabana ni Waiguru Niaruguritie Thothaiti 20 cia arimi iria igukorwo ikinyitirira murimi Matura-ini oho na kumahotithia gutwara magetha mao iganda-ini iria irakwo mwena wa Thagana. Towards our farmers' economic empowerment as we launch 20 ward-based multi-value chain farmers circle in Kirinyaga. Kuringana na Gavana Waiguru, o Wandi igukorwo na Thothaiti cia arimi iria ithondeketwo kuma kuri ikundi cia arimi. Each of the 20 wards will have one circle comprised of members drawn from the farmers group that we have been supporting through the Wezesha Kirinyaga program. Ihinda-ini o riu ikundi cia arimi ni ciamukirite ciringi milioni 42.5 amwe na macini iria marihuthagira niguo kugacirithia urimi wao. We are also today issuing a check worth 42.54 million to 204 farmers groups to enable them increase production and productivity in the various Wezesha value chain projects. Today we are giving each of these circles a desktop computer, which are there, that is installed with relevant operating systems as well as a printer. Waiguru ugite ati Thothaiti ici ni ikugunika na iganda iria irakwo mwena wa Thagana amu guku nikuo maritwara magetha mao na murimi akahota kwionera mbeca cia gwikuria uturo-ini wake. Mwena wa industrialization ni undu ndungiambiriria factory utari na kindu gitagwo raw material. Atongoria kaunti-ini ino atongoretwo ni mutongoria wa aringi bunge-ini ya Kirinyaga Daniel Muriithi ni matugiritie wira uria urarutwo ni thirikari ya kaunti ino makiuga riu urimi ni ukugacira. Nkenda kuga atiriri, Madam Excellency, wira uria urutite we cannot take it for granted. Ni tukenete na nikio member rira marokire kwandikithio farmers rira marokire gutarwa, people are so positive kubia na details ciao tondu ni marona wira mwega uraruta na ni maramenya indo icio ciothe uraceria nigu magie ni weo ugutuma matetheke na ni handu-ini ha Muthingi TV nie njitagwo Wambui wa Maina.